školi. A kako je Slavko rekao u jednom trenutku? Sindija. Vidi ovog Sindija. Kog me ekrem, brate, Vendija. Ali da, odakle to ljudima da taj Sindija? Još u osnovnoj školi su me tako prozvali, to mi bukvalno nadimak. Zato što je tad bila popularna u to vrijeme kad sam ja bila u osnovnoj školi Cindy Crawford. Ja sam bila klinka još kad su mi rekli kao da ličim na nju, znaš. I od tad ostalo, ono. Ali u principu niko me tako privatno ne zove. Znaš, nego samo ljudi koji... Da, ono kao, koji te ne poznaju lično, nego to na nivou... Ne, nego ne znam kao, dakle, ljudima taj rod, meni je od osnovne škole ostao nadimak. Sindija. Vidi ovog Sindija. A dobro. Tako je on Vendija. Dovedite mi Vendija. To mi je najsmešnije. Nemoj da ispadne simptomatično. Pa da nešto znači.